задача робота в этом испытании – это все красные кубики убрать вот сюда в кучу, а на их место выдать синие кубики. Вот сюда будут загружены кубики, и он будет ездить по этим черным линиям и выталкивать красные кубики вот сюда. А отсюда будет выдавать синие кубики на те кружки. Біздің роботтың процесі ол дейтін моторлармен color сенсорына жасалған, то есть түстің сенсоры. Алдында тұрған заттың түсін біле алады. Мысалы үшін бізде робот линиямен жүреді, жол десек болады. Ол жерде қызыл кубик тұрса, оны фокус ретінде санайды да, көк кубикке ауыстырып тастайды. Көк кубик таза сияқты. Ал көк кубик тұрса, оған тиіспей ары қарай жүре береді. Сонда жинаған қоқыстың бәрін бір жерге апарып тастап, өңдейтін қоқыстың дейтін жерге апарып тастап, басқа жағына келеді. Кемшіліктер енді бұл робот дейтін түзеу жерде жүре алады. Ал біздің Атыраудың жолына барады деп айта алмаймын. Вообще категория называется сортировка отходов, то есть задача робота является сортировать данные блоки по корзинкам. И самое главное, он должен определить цвет корзинки, и кубик должен соответствовать этому цвету.